Tuğanlar, assalamu alaikum. Men köpten beri күтүп атты беле бир. Былтыр акыр кулактарда бир ниет кылдык эле. Ошо быйыл эрте жаздагы. Былтыркы акыр кулактарда. Буйдака, assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Мына бүгүн насип кылып эми келип отурам да мына. Жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Жакшы, жүрөсүзбү? Жакшы, кийин кылдырып атабыз. Тааныбагандарга бир өзүңүз таныштырып коюңуз. Сиз элдин баары тааныйт, базар коргондун баары. Эми тааныса керек, бар жок эле. Мен ушу Бешбедам айылынын тургуну болом. Мурунку базар коргон району, азыр базар коргон шаарынан төрөлгөнмүн. Ушу Бешбедам айылы. 1965-жылы төрөлгөнмүн. Октябрь айында. Ушу кичине аралашып, улакка кичине кызыгып, ушуга чейин кичине аралашып чаап келе атабыз. Буйдака, азыр аттарды бир сыйра айтып деп көрсөтүп бериң, Анан кийин бир отуруп алып, бир эски болгон окуялардан болуп. Сиз оптуңузду бөлүшүңүз жаштар менен. Жакшы. Мына аттарды Буйдакам 4 ат бар экен. Үчөөнүн ар жакка тизип байладык. Бул ушу жалгыз ушу тополоңчу экен бул. Тополоңчуга тийбеди экен муну. Берки аттарын жана байласак аерде өнөр көрсөтөбү деп. Бул ат карагер ат, чоң баламдын аты, Толкунбектин аты. Муну бир 2 жыл болдубу, быйыл 3-үнчү жылбы Кызыл Туудан алганбыз. Муну жөндөлүп алганбыз 150 миңге. Şu balam çavat at şunu. Bu yıl 2. yıldan beri şu kurukta, kuğazık. Sağır topulamışı bulu şunday. Bu attı, bu jöndü algan attın bası öte kötörülüp ketken de oktum ele men. Bu attın bası göğü sıraştı. Şu yerdeler sıraştı, Özbekistan suradı. Balam atı, balam çavat at. Balam gömbedi. Azırkı uçurda 10 menen 20'nın ortasında eкен tuğanlar. 10'dun üstünde eкен azır. 2 asıyı bu, 3 asıyı bu seyrek. Kançasında geldiler bu? Жаңасıyını alganbız жазgan bal. Жаңасıyını жазgan bal? Bir 3 asıyı bükən şunday hoş gerek. Bir 3 asıyı hoş gerek. Bir karakterini aytıp koyuңlar şu attın. Bunun karakteri emi sal oynoğurak. Atak jön jakşı, joş. Mandayla çoğ at emez, orta at, çapsan at. Oşonday. Balama jagat egende kıskası. Oldu. Mına tuğanlar. Bayaq at menen palvana gelişti deyip ko. Şul attın palvanı gelişip şu bargan ulakta salın salıp жүрген аттардын бири şu Çakan at. Çakan'ın atına көрүп атасыңар. Азыркы учурда басы 10'dun üstünde eкен. Быйыл Мен башка жактан уктум эле аны. Туура. 2 жыл турат şu жерден жылбай. Көкжей элек. Az bir 4 kilo 5 kilodan jeseyerek tak. Jeseyerek. Üydeyim koyunca gelinler karaydı, ballar karaydı. Boldu. Oşonday bular. Biz narklarına baraylı. Buydakam bularda aytıp beriңер bularda. Çakınaak жылып aytıp beriңер. Sıvap sipalap. Men bulardı bir uqqamın tarixini. Size özüңüz aytıp beriңер. Bul atты былтыр алганбыз. Эми былтыр эмес, жазда болуп калдык шуй да. Арсламаптагы чоң болот да? Арсламапта ошол жерде бир Захит деген укабыздын эмалдар ошол жерде алганбыз. Бул Дакандын уругу деди, Акчыдан келген. Ошондон неме кылып кызык менен алдык эле муну. Бул дагы жакшы акчага келген. Пулу дагы жакшы. Эми өзү ham жакшы. Өзү дагы жакшы. Өзү дагы жакшы. Бир характерин бир айтып коюңузчу, мен өзүн айтып бериңчи. Bu karakteri sal çarsırak. Anın bunday mingene joş. Mingene joş deyin. Mingene joş. Ulakka qanday adam o. Ulakka jakşı elem, şu kişineke balam alıp bergem, kişineke balam koydu. Belki çoğun balam koydu, bu kişineke balam koydu. Bu yıl göğrak жылqa koyup koyduk ele, em karmadık. Şen bağığa girgizdik ayırına. Büyürde жүрдü o? Büyürde жүрdü. Pulu şu biledik esin orga. Jakşı ele. 300 kança o şu 400'e jakınga geldi ele? 380 mingge kelgen. 380 mingge kelgen ha? Ova. Bul жаңат. Bul жаңат. Bunu şunu bu yıl kızıgıp aldık bunu hem. Hem göröbüz hem. Kanday bolat, kanday jok. Bu kayaktan geldi, ata tegi kayakta. Bu ata tegi açınıkı deydi. Açıdan hemen bu kavaga gelet, kavadan
Buna Sovetskiyga barat. Ana mağa gelet bu. Haklı. Bulam Aygır'dan geldi. Aygır'dan geldi. Ova. Bil göret ekemiz ya. Ben bu yıl göröbüz hem Kuda kalasa. Bunu munanday dey albayız. Ova. Ben bu jarrelek pişirek darбыз. Peşine bir ağa. Tavakkal kıldık. Ha, oldu. Aa, Bulatko. Bu özümün babayım. Sarat. Buna Yani var. Bu aktardı bu. Bundan hiç kapaçılık, narazıçılık, başka neme yok. Tak. Hem bu Jaşı öydürak bolup kaldı beşiren bu. Bulaktarda öte çoğun jıyındarda şu çakanat turganlar. Şu toplum ortasında turgan at şol bu. Atlar jığılıp 5-10 at jığılıp jermene bir bolup jatıp kalganda oşaların arasında şol jığılbay turgan at şol da. Bu lat men 4. adamım uğuşum boyunca. Bu tagi başı Lenski'den gelgen at. Hanın uruğu deydi. Egesine de uçuradım atayın taviz dep. Ahmat degen acı bizden jaşırak balaken. Bu leşteketke jarabait bolbayt dep kalgan emes. Mağa da gel bir yıl jarabadı. Bu Kavaga gelgen. Kavadan Seyit Kazık vargan. Seyit Kazıdan da mağa gelgen bu. Bunun senası da şondayla bul jaşırın emek güzelik algamız. Başında. Başında. Kaç yıl burada? Mağa gelgenine 12-13 yıl oldu. 12 yıl aygır koydum. Şu gel minge attın başını algansın da şu malları. Yok çoğun vakçı oçanda. Amalda küçtü olmadı. Ova, 2 attın pulunu algam da. 2 attın pulunu. Ova, 2 attın pulunu algam. Şu gelgenden beri aygırda 1 yıl baktırdım. Kalganda şu jalan aygırda beçere atım çoğup azı kişnerip kalgam da mal. Bu yıl arıqlaqta qaytdır ha? Bu yıl 20 beyge koydum hele. Sal kıynalıp geldi. Şu putları jalan şu ulakta olganı şu. Tantık yeri yok geçiren büt. Bir soğ jeri yok deyim bunu. Ova, jalan tevelengen şu putları büt. Bu canavar attın tiliyle yok da bunun. Ova. Şu aygırda hem cemberetlen bu yıl ber almadım. Vakit bolmadı bu yıl. O kaşıgan. Az yaşı kança oldu bunun? Bunun hem jaşırım bayınca meni teң dep koyam, meni teң. Mağa gelgende 13 yıl oldu. Bu yıl Kuda kalasa 12 yıl aygır koydum. Bundan jamanlık görmedim. 6 beyne 200 yıl kıldı. Bunu eşeğe jıldırgım yok. Baldarı var. Baldarını alıp satıp atacak. Aldım 10 bin dolar. Pensiyada bu. Şu pensiyaga çıkarıp ona minsen bir dedim hele. Hem göröbüz, bul çıkmazsa kıynalıp kalam bu gönüp koyan narsa. Oo. Bu hem jaray ödeң bu kanday bolot? Emi peşine edem, tavakkal peşine emi. Oo. Bulatты baldarın köp sattım. Men çoğunpuldan sattım. Kançadan kulundar? Naçarı kançadan? Murun bundan 5 yıl murun 50 minden satçılan. Bazarda şunda kulun 15 min, 20 min, 17 min şundayla, 25 min aldı. Oo. 2 yıldan beri 100'den 150'den satıyordum. 100'den 150'den. Ova, menden alıp 10 bin dolardan hem satı atacak. Ha, oldu. Rahmancan'da ökö var. Lenski'de 3'ü 4'ü var. Şul at Nurgun'a ha? Şunu attım balasına. 5 bidam ayılında ökö var. Bir ükemde bir cenimde. Hazır jügürüp jarap jürgönder al. O biri Kaltatay. Tak. Biri Canası. Çavata ozanı. Rahmancan'da hem ap gelip Çavata oz. Arslanbap'ta 3'ü var. 3'ü var. 3'ü teң jarap atat. Biri arzanla ketken, biri çoğun pulga ketken. 640 mingge ketken şunday sarı. Bunun uruğu kanday bunun? Şu özüne okşagan bolabı je көбүнчө beyge okşagan bolabı? Özünde gövrek çıktı. Sarısı gövrek düştü. Sarı gövrek düştü. Sarı gövrek düştü. Uruğu küçtü eкен da bunun? Sarısı gövrek düştü. Şu jarap jürgönderden hazır bir özüңüz görüp jürgönderden bir sir aytып öttüңüz hazır. Ova. Görбөгөн билбеген алыска кетип калгандар да толтура. Жақшылы жарап атат эми ушу хандын уругу экен. Муну Ленский тарап кыйын барктайт экен. Өзү хан ошактан чыккан да, өзү? Ооба. Анан ону Даканды şu açığı dep nem alat ele kızıgıp bir oşağa jettim. Şu figurası dele oşa okşa öyle durat yerki Dakan'da. Surgoyondan bar ele kişnek balam ki.
Rasulbay деген барлыган о Базаргонда, Сакылдын жанында. Ооба. Ошондон bir torgaç kaldım ele. 2 yıl çapkanlayın ölüp kaldı da. Anın uruktары бар ана. Uşat nurundan var. Ova surgoyun nakta taza balasından şu neverileri olup kaldı değil mi? Balasının balları olup kaldı. Barışın bir eko bari öspürümdür alar. Öspürümdür. Ova. Bu yıl atlardan bardığıyla yürüde жүрүп turdu. Üçü uyurda oldu da. Ооба. Üçü oldu uyurda. Üçü yürüde oldu. Bul жаңы. Ana oğlu şol 2 yıldan beri kurukta, Жылбайт ордуна. Жаздап чыгабыз, күздап чыгабыз. Калгандары айгырда болду, ошон үчүн арыгыраак келди. Эми багышка аракет кылып атабыз го эми, кичине жемдеп. Мындараак жыл болуң. Ошо дакан алдыр болуң. Но бойлуу экен мына жаныбар. Ничкераак экен бирок, Ооба. Эми бою байып жок сал, жоонураак болуп бергенде. Так. Так. Даканды көрүлөм мына. Фигурасы ошо эле ошо, мойну жоон. Өзү кыска. Бою деле чакан. Буйтаба бир эскилерден айтып бериңем, ушу турган жерде эле айтып бериңем. Эми мен О, беделик өтө алар же көккө. жок салкын деле жакшы. 85-жылы армиядан келген болсом, ошондон бери эле аралашып жүрөбүз эми көпчүлүк эми чабып атабыз эми. Эми ким кандай деп баа берет эми. Ошондой. Бир эстелик болуп калат. Кандай болсо ошондой сүйлөп берериң. Сиз ошондо ошо маалда чабып жүргөн маалдарда аксакалдардан кимдер менен чабып калдыңыз ошондо? Мен аксакалдардан ушу Полотбек аке, Бегой аке, мен почтем бүт эле ошо тең аксакалдар чапкан аксакалдар менен тегиз эле чаптым. Ошондо эми чыгып аткан бала элем да мен. Алар Жаңы чыгып аткан. Алар сүрүп аткан бала экен ошо. Ошондо эми ошо менин жашымда менден сал жашыраак болсо керек. Ошондой болсо керек. Бир кычырап турган маалында сиз эми чыгып келген экенсиз ошондо? Ооба. Амалда жакшы чабат эле, аксакалдардын тилин алат эле. Токтотсо токтотот эле. Сап десе чабар эле дең. Аларда амалда алардын айткан болчу да. Бу бага бир өткөндө ушу аксакалдардан интервью алсак ушуну сөзсүз бергин дедиле. Эми бардыгына берип коем, Кудай буйрса. Шылбырды кантип токтотобуз дейт. Ар биринен сурачы дейт. Шылбырды ушул жана ынтымак кылды, кодушундай кылды. Бербей койсо эле болду. Бербей коюш керек, Анан мага караштуу эле берип койчу эле деп биягынан аягынан барып атат, анан сала берет да. Бияктагы мээнет кылып көтөргөндү уруп кетип атат тарай кылып. Ооба. Жалындагында жылбыр менен уруп кетип. 60ка чыккан мен деле уруп кете берем да, атым жетет. Ооба. Секин илип коюп. Мээнетти баалаш керек. Ооба. Илгери ат аз болот эле, мынчалык көп болбойт эле. Бирок палбан көп эле. Чылбыры жок эле чабып жүргөнбүз, анан тек деле кийин чыкты. Кол менен эле чабып жүргөнбүз. Эң иш болот эле, ал эң иш деген нерсе деле жок болуп кетти. Ооба. Көп жерге барып эң иштик. Эң иш болот эле, конок болот эле, 2 күн багат эле конокту мурун. Мурун илгери ошондой болчу. Эми жаманбы жакшы ушул малга чейин чаап аралашып келдик. Ана өткөндө дагы бир жерден интервью алганда уктум эле, бу улак чапкан адамдын немеси көп болот. Душманы көп болот. Көп болот. Азыр күндө эми бар. Азыр күндө. Бар. Şu birine bir aligintip tosup tura berет экен. Бу сылбырды бербей койсок сиздин оюңузда жок болот болду. Ооба, болду, бербей коюш керек. Тууганыбы, башкасыбы жок деп коюш керек болду. Тутуш керек да? Илештирбей, Илештирбей койсо эле болду. Бул менин айылыман эле бул бага караштуу эле болуп, ушинтип эсеп болуп жүрө берет да бул эми. Эми кыйла жакшы эле жок болуп кетип атат, мен билишимче. Былтыртан бери кыйла токтотушуп, кыйла ийге келтирип койду. Бир ушунсен бири болсо бири салып берип атат да. Ооба. Салып берип атат. Жеңил сойсо көп оор эмес. Ошондо гана болбойбу деген оюмда. Жеңил болсо да? Ооба. Бу эскиден кайра сүйлөй бериң, эскиден.
Жаңы чабып аткан малдан сөйлей бериңиз. Жаңы чапканда колхоздун аттарын чабат элек. Ha. Bir Şakir деген akabız var, şuga jardamçı olup. At çok malı. Anda anca memin degende at bolbosa bolboyt ele. Kolxozdun attары болот, арык торuk, жоор. Ушулар чабат элек. Ошентип колхоздун кунандарын, арык торuk аттарын минип чап. Ошентип эле жүргөнбүз эле. Şu 85. yıl Arime'den geldim, 86. yıldan başta öyle gelip cılkı pılkı bağıp boy. Şundan bağıp şu atka kızıp. Şunu böyle çağıp geleyip tavaz yani. Bir o kat düzbedik, kudağa şükür. Bir kat düzülbeydi. Hem baldaram çavata tek balat, kudağa şükür. Hem çakşıla çapayın da param bulaka. Anam bilbeyle girip geten bilbey kalam. Kız öyle Girgenim Narkı Sarat menen Bayulaqdagı öte çoң жыйын болду да мына. Ооба. Жылдагы эле эң чоң жыйын ушу Bayulaq болот. Бул жаныбар азыр ошондо 60 канчага чыктыңыз? 60 чыга элексиз. 56'dan. 56 Kuda kalasa güzde 50 jettige. 50 жаштагы бuytakam ошо Sarat менен топтун ортосунда жүрдү мына. Топтун ортосунда жүрдү Толкер. Köp sorunlardı çıtadı canıvar. Köp maçtan çıtadı. O şu işte turgan nöljetini hem şu çıtagan canıvar. Köp maçtan çıtadı. Şu bir maçtan kalsın da şu maçtan alıp kaldık. Baldarı minip atat. Жаңы maçtan. Karaçada bir kayniler saygan işildi çıtagan. Ana baldarga hem rahmat. Şeyde balvan baldarı hem şu buydaga hem karıp kaldı hem. Şuga çıkarayıl deyip çıkarıştı. Жақсы. Oşunda çıtagan. Estelik bolup kaldı. 3 yıl bolup kaldı. 3 yıl bolup kaldı oşunda. Hem bu Saratqa hiç kapaçılığı yok. Niyet kılıp koygan, tura versin. Bunu kançası gelip suraştı. Çoğun pul kayam suradı. 1.200.000 kılıştı. Akırı cekek etti, 1,5 milyon kolu, 1,5 milyon kayam boyut dedim. Bunu satış oyda yok. Turas. Hem şu bir at tursa tursun da koygan, tursun. Palvanга at bir gelet deyt. Şu at şunday niyet kılıp koygan, tursun deydi. Buytaka. Bu oşo sizge kelgen at şu, kança oylaysiz? Yemin karıdım hem karıganda şu at tanıttı gayra. Özü çapmaya koydum ele. Atları barınca ok kılıp satıp. Arslan Oka biraz satkam jakşı at ele şol. Şu Arslan Oka sattım ele. At joğunan 2 yıl çapmaya koydum. Anam peşine şu at düş gelip kalıp. Mağa da gel 1 yıl jaravadı. Kımbat alıpsın dedi. Başka güygen bitti daha büyüdüm dedim. Keyingi yıl anam peşine mi? Kança jarattınız, bir aytıp beriңçi ошондо? Yemi eşlik ettile kılmadım. Eşikten bolağı bilmem men. Jaşı kança oçu kelgende? Kelgende 2 asıy boş. 2 asıy boş. 2 asıy bile, жаңы asıy bile. 2 asıy. 2 je 3 de işte gerekti. Ulaka jarap barsaga mala. Şu mağa gende 3 asıy boş. Şunda 1 yıl jaravadı. Ulaka yaparsam jügürübeyt, giribeyt. Ulaka sam jügürübeyt. Şu sastanede algamım şu akvalda, kuçunda akvalda. Жазда айгыр koydum. Şu yerge bedek arkanda 17 gün arı beri bas, 5-6 tane dömüller gıt koyuvat. Oyanan oşo yılı sürdeme. Oşo yılı talqılademe. Anday kılıp jaragan yok. Oşo 1 yıl jaraba, keyingi yılı sürdü, ançalık sürübedeme. Şu malga çeyin toptan çıkmadı canıvar. Топтун ортосуна турду дең. Турат, şu tizgin çitap koysam beşere özüne özü Так Сарат деген менен эле кирип кетесиз го, тубакты кийип алып. Союздун тубагын кийип алып. Так Сарат деп эле кирип кетет. Эми ушул Аттардын жарымына жүрөт бу бечара. Чоң аттардын жарымына алып кетет экен бул. Ошентсе да ошо чоң аттар менен чоң ат турган жерде турат бул. Бул ат мен үчүн жаралган экен, тура берсин бир ат. Ушундай ниет кылып койдум мен. Бунун балдарын көп жашасын, şu өлгүчесизде турсун деген, э? Ооба, ушундай ниет менен койгом мен. Bir at tursa turar. Bu ilgerkilerde şunday sezim var eken da. Şul bir bağı, bir janagı bir neme bolup kalgan at, mehneti singen attı. İlgerkiler satmagan eken go ojo. İlgerten эле çoң акчага баланса дагы satmagan eken go. Азыр андай эмес бирок. Şu кичине элешсе болду, пайдасына чыкса кетет сразу. Эми кимге кандай? Bundan aldığında bir toratım var эле. Ha. Oşol torat 7 yıl yaptım. Oşol meni
көп жерге таанытып кетти. Ana ушул таанытты да. Анан кийин Алаттын путу сынып өлдү бечере. турат. Ооба, ушу калласы атканада илинип турат. Өлдү путу сынып. Ошол таанытты, ana ушул таанытты да мени. Андан кийин ушу жолугуптур да. Ооба. Ал кандай ат болчу? Ал ушу кабанын ушу төө сарысынын баласынын баласы деген да мага. Мен чоң сума калгам аны. Анда жокчулук мал болчу. Чоң сума калгам. 2500 сом калгам. 1 жашарга чыга элек беле. Чоңу Толкунбек ушу 1 жашка чыга элек болчу ошо малды. Ошо малды ошону алгамын. Ошону чаптым, 7 жыл чаптым аны. Андан көрүнгөн атты чаап жүрдүм, жакшы болбоду. Акырында карыганды ушу туш келди. Бул 20 жыл мурун туш келишке келди мага. 20 жыл мурун да. Ошо жакшы эле, азыр жакшы. Ал күчтүү болчу. Ал күчтүү болчу bundan. Ал эми жокчулук малда бечерек окуш жем жейт болчу. Бул жок деген 7 кило, 8 кило жейт. Ушу күндө. Эртемен кечинде 2 мал жейт. Бул ошо илгертен келгенден ушу 1 жыл жарабады, кийинки жыл жарагандан баштап 2 мал жейт. Күздө келди 2 мал, эртемен кечинде жейт. Кечинде мака жейт, эртемен арпа жейт. Булар бир эле мал жейт. Атты сиз кандай таптасыз, айтыңызчы бир ат келди. Бир мәңгел ат келди, кашаң ат келди бир. Улактан чыгып калганбы, эмне болгон? Ысык чаап койгондой эле мына. Жазда улак болду, капар ысык чаап койду, аты кийин жарабай калды. Ошун сатты, жөнөкөй аттын акчасына. Сизге келди, эмне кыласыз ошо атты? Ал эми ысыгын алыш керек да. Үйүргө коесуз, эмне кыласыз? Ысыгын алыш керек. Например, мен азыр мыналарга бере элекмин, Саратка берем, жылан. Жылан. Берем. Тура бересиз, эмне кыласыз? Ой, майдалап туруп эле жем тартып аралаштырып берем. Ошого жылан бердим, бака бердим, мыналарга бере элекмин. Ал тердетет анан. Атты. 1 жыл, 2 жыл тердейт, андан тоготпой калат. Анда эле. Жөн эле жем жегенде жей берет. Жөн эле жеп коет. Жанагы көккө коюш керек, үйүргө коюш керек, арыктатыш керек, малга миниш керек. Анан кайра башынан жемдеп башташ керек дегендерге кандай карайсыз? Эми ошентишет. Мен ошону кылбадым. Мен ошо көбүнчө көкпедеге коем. Бидени жанагы кыро түшкөн малда суу сээп, кыролотуруп беремин. Ишин бир алдырып. Анан эми билбейм, эми аттарды семиз эле чабып атабыз, алигинде бол май жута, алигинде боло элек, эми жакшы эле эми. Азырынча. Бул атты багып семиртиште эле көбүнүн колдон келет экен. Атты багышып, кармап эле жемин чөбүн берип семиртишет экен баары эле. Ооба. Бирок суутун туура келтире албаганы көп экен. Суут өтө кыйын да. Сиз айтыңыз, кантип суутасыз? Мен аркыны айтсам ишенбейсиңер. Айтың ушу. 10-15 күн бастырып каңтарып коебуз. Багып алып чыкканда 1 жума жетелеп минебиз. Мүмкүн жыгат болсо. Улоонусуңар сарат. Ушундай кылат. Ушу 1 жума жетелетем же балдарга миңгиже. Кадимки улоону сыңары мөңгүйт. Ушундай кылып мөңгүйт. Анан мунулар жош эле болсо керек, онобуздан сал немерак, уну балдарга мине берет. Мен мине албайм. 10-15 күнө суутабыз, эч кандай суутпайбыз. Болду. Мунуларды катуураак суутат балдар. Канча тердеген жерге чейин бастырасызбы? Эми күнүнө узартып бастырышат. Тер алдырабыз. Канча саат каңтырасыз? 4 саат, 5 саат каңтырам. Эртең менен жемин жейт. Ошо режимди айтып кетиңиз, эртең менен жемин жейт, чөбүн жейт. Анан обедтерге жакын каңтырасыз. Жөө сууткан малда кечинде жемди берип бастырабыз. Ушу 4 саат, 5 саат каңтырабыз. Келип. Эми али суутаткан малда көбүрөөк ам тура берет. Себеби жаны кыйналбайт. Ооба. Улакка чабылган малда 3 саат, 4 саат болот ашык-ашык. Ашык-ашык тең. Ошо көнүп калган. Мен жаткыча каңтырам жатарды отко коюп коем. Элдер 12-де каңтырат экен, таңым алып отко коюп, улакка апарат экен. Ар ким өзү билет. Ооба. Мен ушундай кылам. Аттар бар көнүп калган ошого. Ошо режимге тең, э? Ошо көнүп калган. Бу эски палуандардан бир айтып бериң эми. Сиз көбүн көрүп калдыңыз. Азыр жаштар көбүн көрбөй калды. Болотбек абаман баштап дагы көргөндөрүңүздөн кыскача кылып айтып кетиң эми. Болотбекке ушу торатты ап келген малда мен эми чабып аткан болчумун.
Эми чаап баштаган. Андай ат мен көрө элекмин. Бирок Болот байке жакшы адам эле. Башкадан болгондо көбүнүн белин үзүп берет эле, ачык эле. Андай күзүр атты көрө элекмин. Мен ушу интернат парсездик чалдарга барсам, мага улак ашканда эле быйтык ашты деп чыгышат эле. Ашырып берет эле, мен көп чалдардын патасын алгам. Ачалдар барып өтүп кетти. Мурун аксакалдар барат эле улакка. Тартип күчтүү болчу. Аксакалдар көп барат эле. Палбан ham көп болчу. Siz ошо чаап баштаган маалда Болот абамын тораты бар беле? Се кийин келди. Жаңап ке, мен андан кийин ап келди. Бир 3-4 жылдан ап келди. Siz чаап баштагандан кийин, Ооба, 3-4 жылдан ап келди. Мен эки ак тааный эле келе. 3-4 жылдан ап келди. Биринчи көрдүңүз торатты. Ооба. Торат жакшы мал эле. Бир айтып бериңчи бир улакта көргөнүңүздөн. Торатты ушу улак ашканда ушу кармап турат эле ашырарды. Деп даярданып турат эле. 10 топ. 10 топ. Şu ulakta şunda aşırıp durup, aşırganda şunda alıp koy veresin. Koy vergende eldim bari şunda kılıp, al maçına geletken adamlar kaçkanda alıp kaçat boş. Az işemeydi o jomoktu. Aldına çüş gelgemizden bir yerin yüzü kedet boş ala çıkan. Torası. Ben şunu görgem. Düşeke var ile ramalik bolup gitti Kogalmada. Kogat surgan negesi şu. Oşolda küçtü at boş. Torat menen teң taylaşa turgan atta şol boş. Surgandın atası oşol. Kogat. Surgoyondун atası. Kangalara kelgen kogat oşo. Düşe palvan dep çagılı kişiyle çavat ele. Ramalik beline çarsın tüyüp, kamçını tığıp koyup. Bunun şu jelkesine tığıp, kamçının yerine tığıp çavat ele az var yolu çiğne kadar it. Bunun aşağıda evet. Ben şular menen çavuştum ulak. Dagы кимдерди көрдүңүз дагы? Аксакалдардан, азыр жоктордон, барлардан. Эми палбан көп да азыр мына Шайлов эке бар, Бегов эке бар Тотораттан. Андан ылдыйлап келгенде могу өйүздө Калбай палбан деген бар экен, мен аны чала көрүп калдым. Здоровый кара киши экен, боз аты бар. Чала көрүп калдым. Нары кабан ичинде Ырысбек деген бир жумпур иштеп коет экен, ошол киши бар эле. Ал любит эле экен ал. Чаппай деген аттын күзүрүн алат экен, минет экен. Аны көрүп калдым. Дагы кабан ичинде да бир Калбай деген бар эле. Кызылайдан келип туруп калган. Аны көрдүм. Аксакалдардан көбүнчө ушу пас жактагылар аксакалдар көбүрөөк чыгат эле. Интернаттан көп чыгат эле аксакалдар. Бүт эми аттарын унутуп калдым дейм. Наркы Лелинден Кошкор палбан деген. Мен эми эки жактагылар менен жакшы эле көп эле чаптым. Бирок аксакалдар токтот дегенде токтойт элең да. Амалда. Сразу дең. Бирөөнү уруш деле жок эле, чабышы деле жок эле. Siz ошондо ушу өзүңүздүн эле жерде чаптыңыз, а? Алыска чыккан жоксуз. Мен Өзбекстанга чейин бардым. Наманганга чейин барып чабып келдим. Наманганга апарышкан мени. 3 жол алып чыктым, 3 жол тизгинде эле алып койгон. Инди албайсың эле. Секинде тизгиндеп туруп алып койгон. Мияктан Арсамаптан ошакта ажылар бар экен, ошолар апарган. 2 жолу таканап чыктым, бир торпактап чыктым эле тизгиндеп туруп алып коюшкан. Ошондо кушун палбандар бар экен, барсам. Намангандын ушу чегарасына. Азыр ошо мен барган жерге балам барып чабып атат. Сайдын ичинде поле болчу. Ошо жерге барып. Катта поле болчу. Я ушу Өзбекстанга чейин бардым, Алабыкка барып чабып атабыз. Тегерен чабып атабыз эми кыдырып эле. Жакшы эле. Таласка 1000 жылдыкка барып келгенмин. Айерге барып. Аламан улак болгон. 5-5. Жок, 5-5ке барганбыз биринчи. Ошода бир читаганмын. Анда тайгазан жок эле, жөн эле мындай чызып коет эле. 93 95 жылы болсо керек эле. Талас Манас менге барган ошо. Ошо жерге бардым. Жакшы эле жерлерге барып чаптым. Өкмөттөн ошко бөлөт эле ошо 5-5ке. Мына айылдан, немеден, колхоздордон жөнөтөт эле. Колхоздун айылдарына апарат элек. Жакшы эле көп эле жерге бардым.
Hem armağan neme yok. Жақсы, Құдайға шүкір. Балдар çoğayıp kaldı. Мына şu dakanga жүрүңүзчү dakanga. Şu dakanды birinci жолу көрүп турасыз. Бирөө айтты, мен ушуну алмакчымын. Бүйдөк ушуну бир сындап бериң деди деген. Бир сындаңчы şu аттында. Жаңы көрүп турасыз. Кайры кандай болуш керек аттын? Бир айтыңыз. Эми кимге кандай? Мага көбүнчө онундай көп аз жана туратты көрдүм. Ооба. Көп чоң ат деле жага бербейт мага. Мага ат мындай жапсыраак үстү толо жуун болсо, ошондой аттар жагат мага. Сиздин вкусуңуз ушундай. Мен ушундай. Ошон үчүн мен жалаңдай көп чоң атка кызыга бербейм. Ошон үчүн Ат жуун болсо, эми кимге кандай жагат? Эми мага ушулар жакты, мен алдым. ооба. Şu 3 attın ele alganmı, 4'ün ele alganmı? Ne özüm çıkar elepmin. Emi var öspürümдөр, emi talada. Öspürümдөр var. Kavak kaşı bir aytыңыз mı? Kavak kaşının toyağın, kökürek başının. Emi bunun bu dakandardın boyun ele ayıp koyup olsa, birdenze koyup olsa, anan boyunu kıskarar anan boyu pes eken dep. Men başka jerinden neme koya albayım. Sebebi boyun kıska distütenle boyu pes. Bırak kızıkçı başım ben özü görüp. Murdatan ne? İlgerten görüp kızıkçılar. Bular o ilgertenle şunday çabdar. Men bilem de yakın oturup açıdan görçülem de. Ооба. İlgerten bulardın sveti şunday. Çal kuyruk, gürön. Ana kıyırak çal kuyrukları var. Sarıları. Bir koyunda balдар çağıp жүргөнү gördüm былтыр kışta. Öjör attары, кайтпай тургандары. Ооба. Эми Сарат ökö эч канча разница жок. Эми Сараттын устундары мындан башка. Анын устундары башка. Атаңызды bir айтың, атаңыз кандай адам болчу? Барып атаңыз жок му? Мен атам жок. Атам мен жашымда өтүп кеткен. Мен 6 классымда окуган. Атам эми ошо улага кичине кызыккан адам экен. Андай эле чоң адам эмес. Мен чоң аталарым балман болгон экен. Төө Жумабай, Сүйүнбай деп. Ошолар палван болду. Төө Жумабайы мен жакшы билемин. Атам кийин өттү. Ал азыр ойлосом ушу 2 метрге жакын адам болгон да. Мен билгенде. Сакалы көкүрөккө түшкөн, мен эми караганда көрдүм да. Анан нердегилер эми айтышат, чоң аталарың палван эле деп. Биз ошондой илешип калганбыз. Мен атам жашымда эле өтүп кеткен. Атаңыздын акылнасатын укпай калыпсыз да сиз. Аларды уга албай калдым. Мен где-то 5-6 классында 77, атам июнда, 78 июлда апам өтүп кеткен. Апам болсо биринчи айылдык советке, эң жогорку советке биринчи депутат болгон экен. Азыр ушу мектептерде немелерде бар. Сүрөттөр илинип, алигинде болуп турат. Мына жолду, светти, клубту, метмкутту полный апам алып келип салдырткан экен. Ушул айылга. Айылга, 5 адам айылга. Айыл эми курулуп аткан мал болгон анда. Ошондой болсо керек ошо. Эми биз билбейбиз да, биз чоңоюп калганда уже мен 65-жылкы болсом ошо малда уже салынган экен эмнелерге. Андан мурун болсо керек да. Ушундай болгон экен. Мына бул көчө үйүмдүн алдында, ошо апам атындагы көчө. Ушуга койдурткан ушуну. Кандай элдин кызы болгон экен да апам. Ооба. Ушундай болгон экен. Мен акам менен жеңемдин колунда өскөн адам. Канча бир туугансыңар ошондо? Биз 4 уул 2 кыз элек. 4 уул 2 кыз. 6. Сиз бир туугандардын ичинен сиз жалгыз чаптыңызбы же чогуу чаптыңызбы? Жок, чоңдору эми чапкан экен менден мурун. Кичине чабып эле чабышпай койгон экен да. Акаларым палван болчу. Кичине чабып эле мындай чабышпай койгон экен. Токтоткон экен да. Эми ошо ким билет, эми айтып калат элдерден угамын. Атам эле нааразы боло берчү экен да. Атаңыз келер деп. Улак чабасыңар деп да. Анан ушу кайсы жылдар эсимде жок. 93 бикен, 95 бикен чыкалып барып калдым. Дорбонова деген бар эле. Ушу эски улакчылардан. Андамова деген бар эле. Оңургата киши эмес эле. Мен аларды жакшы көрдүм. Анан Апишова деген бар эле. Ошондо улак чабып атсам анан ушу чалдар чакырып калды. Мен тааныбайм да. Өө бала берке деп калды. Барсам ким баласы?
Mehmet'in. Hayırdan bolasın? 5 budamdan. O attağın arabaya kıske dedi. Apşeva var mı yok mu bilbeyim. Şu atam temgur kişileri büyüce bilbeyim. Tağın arabaya kıske. Mehmet'in baldarından hiç kim yok. Öş tatı desek. Sen kaçısı olasın? En kişine kaybolam desem. Oşaları şunda aytkan. Aa der. Mehmet'den bir çıkıptır der. Oşa çaldar. Suyuturda sizi gördüm. Hem çaldar biledi kendi. Çaldar biledi kendi. Hem şu ança varıp sekin tamaşa kılıp gelip atağız. Baldar çavu atağız. Şu atların içine jardan verip koyalım bağışka şu. Ndağlan dağıldı şu. Ulaqtagı esте kala turgan okuyalар болады го. Көп eskilerde ушундай бар. Жүрөктө кала турган бир. Sizde бар mı ошондойлордон? Bir tasirlenген okuyallardan var mı yok mu? Yemi ben göğünce жалгыз yaptım ben. Жалгыз yaptım. Şu yekat bolatla şu bir cuma amalda ketedilek bir cumalap. Kulaka dep. Aylanıp kıdırıp 2 gün bolatla. Attap gelip iştayımın. Ayalım qaraytılar. Berkisi minip ketediler. Birinci yekatты üzbedim oşundan şu vaqa çeyin üzbedim. Yaxşılayım Xudaga şükür. El qatarı kıldırıp atağız. Narazıçılık yok. Жүдө өтүп жаңа тегендер ham болса керек. Ay emi bolsa bolğandır emi. Ulaqta dosungан düşmanın көп болот дейди. Ay emi Xuda var Xuda. Ооба. Göz düz basın Xuda. Ошондой. Birine ketteş kıyın. Ооба. Эстен чыгып кетет бирок, а? Ya isten çıkıyor da bizde anday nerse olmaydı. Kapaçılık yok. Hadi gel çaklaş bolboydu. Yok anday olmaydı. Şu çabuk жүрүп антип мынтип кайра башка жака чогуу барып калып ушинтип кайра достошуп, кайра урушуп, достошуп ушинтип жүрөбүз. Улак өзү ошондойда. Батындар айтмакчы, силер сол адам болсоңор улак саппайт элеңер дейт. Шо. Ошондой экен тууганда. Навасынын аты экен ошо. Кимде көрсөң, Kızıl tuğa oşo baldar tayыңдар тойго ашка birine ketke apargan жетелеп. Nana. Ova. Anan andan uşu azırkı biz algan bala 50 000 so'mga satып algan ekan tayında. Ova. Oşunday dedi. Anan bu yerde bizim de bir akalarımız var. Oşol kakras tayın degen balanın men kolon kılgamın atası, akası gelgen bir tayap kelgen urgaç. 5-6 ton tuğup koydu çağımda. Al bundan göre sal çabdarrak, çal kuyruğurak. Kut şunday. Al baytal boç. Şu yerde bir 5-6 ton tuğup koydu. Şu o nerede komşularımızda. Şundan. Ova, şolar getirip gelgende aşka gidilip gelgen. Men kolon kılgan biydi oşularda. Doğru. Şomallar kakras. Sevan dana bilemin. Kuda kalasa Dakan Nurgul'dan bize daha koyup başladı eкен. Ay emi bu yıl Sarat'ın kızlarına koydum emi. Peşine mi жазda görüyoruz emi nasibini. Oldu. Öyle tayan koydum. Şu attardın Nurgul'dan izlesenger gele veresinler şu Bazar Qorgon rayonu şaары 5 badam ayılına. Bir tek bir kalot tilek aytın emi. Yemin edeyiz. Erkin mikrofon sizler. Yemin şu zamanımız tınç bolsun, elimiz tok bolsun, ellerden ıntmakçılık bolsun. Şu ıntmakçılık bolsa, tokçuluk bolsa bari bolat. Tınç bolaylı barız. Kırgızstan özünü öseversin. Ulaklar ulanıversin ha? Ulaklar bolaversin. Sılvıracak savereydi. Tınç amança vel. Tınç bolmuşuz dağı. Hap rahmat. Sağa da rahmat. Şunday bir estelik bolup kalsın şu. Şu sözsüz qarıp, o sakallar kökörökө түшүп, bir sözdü uqpay, kayra kıykırıp uğuza turgan malga jetpeyle ertarak ele. Şu süylöp, akıl esi jayına malında. Rahmatka. Polat ağam көп narsa esine çıkıp kaldı. Ben Polat ağam vardım. Çaşı kıyla olup kaldırdı. Baldarından surap koyam. Ataң жакшы бой деп коем. Себеби бирге чабып жүргөн жамандык жакшылык эч алигинде кылган эмес, жакшы киши болчу. Анан баласынан сурайт экен бечере. Али буйты барбы деп. Сураса баласы ал сиздин ордуңузду ээлеп калган деп ушинттим деп ушу бала ушинтти баласы. Көп нерсесинен чыгып калды. Ооба. Ошо эсине буйтакам эсинен чыга элегинде мен келдим туугандар. Андыктан тынч болула бар болгула. Рахмат.